tuntu ma chuan kan topic thar tur bul kan tran do na in khel result le abe bom record le tul dang poi mote hlom khom na match report ti topic atan video ma saber kan han bua sai vele roi maya bultan na ani awangin du khoblo na lai te po alo omai thei thuron in peshe lo ta ila comment section lam man tang kai kan tum don nia English Premier League match day ni na khel anita a in khel ma sabera Manchester United chu khwal muala Brighton machonin Falmer Stadium an lengdu ta Brighton hin an formation man than 4-2-3-1 formation mangin player an man than ngai bulan tran tira bultan tu zinga an player thar zinga langsar zwal pahni James Milner le Ian Kuba minte te antel vele bok Manchester United hin 4-2-3-1 formation thau mangin an player thar zinga right back a Masraoui bulan tran tira abak chu season masa a po an call to player te vek ni in Matthias de Ligt bultan tu zinga alatel phak lova United hian an match ma sabera sikhat faya chakpui tu Dutch striker Joshua Zirkzee ben cha anda boka Garnacho po ben cha omin heti lai hian Bruno Fernandes chu opposition pa ngai lova center forward ta an chora Bruno hian FA Community Shield ta Manchester City laka forward ta bulatana English Premier League match day khanna Fulham laka forward ta bok bultanin azona avoi thumnan competitive match ha United tan forward role a play ani he match ha hian United hian ball changtam jok shet ma sela an khel thatok lova minute som pakhana Diego Dalot cross ball thatak ama dialo an khoralin hun tha masa United in an la minute samthum panhina Brighton in hun tha an chhor tangkai thung João Pedro an penalty area ball a thlo local zel Mitoma Japan forward in changin asiam rem nuwa 6-8 box 2 la veng tu nei lo deni Welbeck apasa Welbeck hian nai taka tangin gola khung United hian an defending thatok lawan tuar hemhnu lok hian ama dialo ball pe ka tangin Marcus Rashford chuan gola khunga mase offside awangin goal cancel ani in khel munam tak ani lem lova first half a chance thatak tia soizui tura om lem lo bok ti chuan second half minute somnga panhina Brighton in nataka norin James Milner an amor abok fu teuhleya dalawan goal line ma deuh loka tangin ape chuak man hlo minute somnga pariana Brighton in set piece atangin chance an siam chuaka Danny Welbeck an tawin goal khamin United achan hima Brighton hian goal an khung bel teuhle mase minute somrukna Manchester United in dinglam sirana taka norin Masraoui ball pek tu ama dialo chuan bola tlan pui zela Brighton player pakhat abum nuwa goal lama apeta Brighton defender ten tang perman masela gola alu ta thowa United in ansipuran shoot minute samruk pakwana United in counter attack thatak nain Bruno siam sakatangin Garnacho an goal khunga mase VAR a endikani nuin Garnacho ball pet gola alu main the striker Joshua Zirkzee an akhubin ball alau tok fuwa Zirkzee hi offside position a awam boxia chu wangin United goal khung hi offside awangin cancel ani Zirkzee hian ball hi toklo masela a goal don tia chianga mase the striker hian ball kalna anai man ema wangin atan in siamrem a harsa to ti alang hun pa ngaya zowa minisum kwa pathumna Brighton player Enciso ana khung teuhle goal khamchunga bola thloka hemihnu lok minisum kwa pangana Brighton hian thataka atakin adingra cross ball tu sam João Pedro an chiang zetin goalkeeper ven lo na lama atau gola João Pedro goal khung dan enin Manchester United player tu man an veng lova zalian takin bola tau ama chau poni lovin abula om Enciso po United player ten an veng mi alova United hian an defending thatlo an tuar non le ani ti hian Manchester United hian season thar English Premier League ka khwalmuala an len masak bera an plom howa Brighton hian an home match masabera point thum an hlo chuak ta thung Brighton hi Everton khelmuala sithum fai an chak to boka wangin khel nia chak ve ve in point ruk an nei ngal dera United ero khel nia tum khat chakin tum khatan ploma khel nia point thuma an la thu ani heiba ka hian sangni sompasari somparia season Brighton in English Premier League an kheltan season atanga chiarin Manchester United laka changun berchu Manchester City ni in tumriat an chaka adot tu chu Brighton hi an ni Brighton hian United hi tum sari zat an ne to English Premier League ka big Manchester United le Brighton in khela hian anin machon nung tum sompanga draw result aw mi alova United hi tumriat chakin Brighton hi tum sari an chak to boka an in draw khat le United te in khelzuwa Manchester City champion lai in lanin kai thar team Ipswich Town mi khwalin City hian season thara an home match masaberan khela
an defensive midfielder tha Rodri an la chhor lova an player thar Savio bul an tan tir le thung City hian an match masa a bul tan tungai bul an tan tir le ani City hian in khel thununin ball chang tam zawk hun tha paw nei tam zawk an nia minute thum na leka Josko Vardiela cross ball a lawam ngal le Ipswich lamin dan an tumna lama Haaland an titluwa ma se penalty tura match referee in angai lo thung hemi nu minute sarina Ipswich lam hian counter attack atangin na takin an nora City defender te offside trap sia moi taka an thia nuwa Samis Modic chuan Ipswich ma a hruai puya City in nor le ngali minute kwana an player thar Savio jam penalty a hlo chuak Haaland an petin an sipura suta minute sompalina Ipswich goalkeeper che swalin amuang sual City player thar Savio an bolak sakin Kevin De Bruyne pasa Kevin De Bruyne an olsam takin City ma hruaina goal a khungani minute somparungna KDB long ball do thu sam Haaland an lain goalkeeper nen lam apal tlang nuwa Haaland hian olsam takin a pet goal Etihad Stadium a English Premier League season thar match ma sabera minute ko chungin goal li alu mandera goal khanna alu atanga goal lina alu thleng hian minute ko chunga thil thleng vek ani hemi nu minute samni pare na recall Lewis Sun City tan akhung belte hleya nai taka tangin goal khama pet per minute samni pakwana Kevin De Bruyne an penalty area pona tangin thasetina peta goal kham bokin Ipswich Town a chan him second half Kevin De Bruyne cross ball do thu sam Haaland an thasetin tawma sela Ipswich goalkeeper in thazet bokin adan saka City hian ball changtam chhun zom zelin Haaland hian minute samriat pare na penalty area pona tangin goal hnuai lam kila near post lama apet goala heminu hian goal dang lu beltalovin Manchester City hian English Premier League season thar an home match masabera goalie goal khatin Ipswich Town an neya point thum an hlo chuwa ka hian an striker tha Erling Haaland hian hat-trick asiam ngal pang ani City hian kumsani somni pani March tha bultan tungai match zona an man nuwa tuntum hi match zona bultan tungai an man le masak ber ania sangni pasari sangni paria season nuwa English Premier League a big City hian an match masa pahnia bultan tungai an man le masak ber ani bok he match a hian thil sin sia tlak deuh chu goal shot masa tumli goala alut feka goalkeeper ten andang theilo vek sangni paruk sangni pasari season nuwa on goal telmi alova hetiang thil English Premier League a thlen le masak ber ani Erling Haaland hian City ya nuamati hleya achan berpo ati tur goal akhung thei em wangani Norway striker tha hian English Premier League a thum sari hat-trick asiam towa chungte chu an khelmol Etihad Stadium a asiam te vek anni Arsenal legend ro pui Thierry Henry Khan Highbury Stadium Arsenal Stadium Luizoka Khan hat-trick tumriat lai asiama kha English Premier League chanchina khelmol pakhata hat-trick siam tam ber record niin Haaland hian a hnai ta hle Manchester City te in khelzoa Arsenal in an elpui City result rechungin khwalmola team mason Aston Villa an luchila Aston Villa hian 4-4-2 formation mangin Arsenal hian 4-3-3 formation an mangthunga an match masa a bultan tu jinga player som an hun ngaya bultan tirin left back a Zinchenko aya Julian Timbaran bulatana hei chau hi Arsenal in bultan tu an khoi chet om chhun ani team pani in khela munoma Arsenal hian ball changtam jok ma sela Aston Villa an hlawam thin le hun tha nei masa jok ero Arsenal an nia minute somparungna saka gol khung ngei tur nia langchu Emiliano Martinez an thazetin adan saka minute somni pangana Gabriel Cheswal thung Arsenal defender Cheswal zara hian Aston Villa in hun than neya Aston Villa striker Watkinson goal ngei tura ngai to ala thung minute somli pakhanna Villa player thar Rogers ven ngain akhosa vele bok second half minute somnga palina Onana goal shot Gabriel and Dangperin Arsenal in goal an chuate hleya ball in goal khamperin ball per Watkinson hai taka tangin ataw ngala mase Arsenal goalkeeper David Raya an thazetin alaudan sakman hemi nu hian Villa hian hun thabik ti theitum ni lai an nei bela mase goal an khung thei lo zel minute somruk pangana Arteta an bench lam khoi chein Leandro Trossard alu tira minute somruk pasarina nia Sakan Odegaard thu ball atangin cross ball aneya Havertz le Rogers ten insuin ball a per hi Trossard an changin Trossard hian space anei mangtangkain voi khata goal a pet ngala Arsenal ma hruaina goal a khung Arsenal in second half a goal shot an nei masak ber niin goal an chan tira Trossard an attempt anei voi khatna ani bok goal an khung nuwa Arsenal an khel thazuala minute somsari pasarina saka tangin penalty area pona om Thomas Partey an Arsenal goal nina khung zui
Villa goalkeeper Martinez dem theina lai aom thei bok ome hemi nulak mini somriat na Declan Rice ball pek du thu sam Odegaard an goal a chantir theilo thunga Arsenal captain hian hun tha a khoral mini somriat palina Villa in counter attack thazet nain Jacob Ramsey ball lu pui William Saliba an defender thabik ani Zealand tirna na manga atlo khalman goal dang lu beltalovin Arsenal hian khwal mola in khel hau tak taka Aston Villa sin hi fain an ne ani he match hian Arsenal player thar Ricardo Calafiori po in lanin left back an khel tira hun poimua thutlukna thatak taka asia motur aum zuinwal ti hian Arsenal hian English Premier League season thar khel meka khwalmuala an match ma sabera goal chwalo chungin point thum an hlo chuaka heibaka hian Arsenal hian an club chanchina top flight league ka season thar bultan na match ma sa pahnia goal chwalawa result thatak an nei voi thumna antonga sangkha zakwa somni pali ninga season le sangkha zakwa somsari pakha sari ni season ate khan top flight league ka season tharan channa match ma sa pahnia goal chwami alovin an chak ve ve a khami nuwa khan tuntum hi khating ang record an nei le masak ber ani Aston Villa hi an home match ha English Premier League ka bi azon in tumthum an chak zo talawa tumni draw na yin tumkhat an tloma Unai Emery tuna an roi mek Spanish manager kai roina nuaya an home match ha league ka azona tumthum an chak zo lona masaber antong ani Arsenal goal masazo khung tu Leandro Trossard hian English Premier League ka Arsenal tan goal som pali akhung ta hengzinga goal rukte hi ben satanga alu nuwa akhungte annia ben satangin Arsenal tan danglamna asiam ngun le nizana English Premier League in kheldanga Tottenham in silifain Everton an nea Tottenham ta Son Heung-min chen goal ni akhung West Ham in khwalmola Crystal Palace in hi final nea Nottingham Forest point khwalmola Southampton sikhat fain an ne boka Fulham in kaithar Leicester City goal ni goal khatin an ne bokani zanina English Premier League hi khatchun som turania daruk lechan vetangin Bournemouth in Newcastle an mi khwalanga Wolverhampton khelmola Chelsea an lenglu Donbok zanin dar ko hian Liverpool le Brentford 10 match day ni na amoran bokang La Liga lampo ni zan khan khatchun zomania Osasuna in an mi khwal Mallorca sikhat final nea Espanyol chu an mi khwal Real Sociedad laka sikhat final tloma Getafe le Rayo Vallecano te gol khung lavin anin ne tok nizana La Liga match langsar bera Barcelona in an mi khwal Athletic Club goal ni gol khatin an nea he match hian Barca tana chechathar Robert Lewandowski chuan goal khat khungin Lamine Yamal po in Barca goal mashruai moi takin penalty area po na tangin apet luta Barca hian Lamine Yamal le Robert Lewandowski te goal khung mangin goal ni goal khatin Athletic Club hian ne ani German Bundesliga ni zana match khela RB Leipzig in sikat fain bachuman nea Hoffenheim in goal thum goal ni in kaithar team Holstein Kiel ne boka Mainz le Union Berlin goal khat veve khungai ne tokin Augsburg le Werder Bremen te goal ni veve khungin anin ne tok boka Freiburg in an mi khwa Stuttgart goal thum goal khatin an ne bok heibaka hian Borussia Dortmund in an mi khwa Frankfurt sin hi final nea Dortmund goal ni te hi Jamie Bino Gittens an akhung te anni Germania Football League Sangbar Bundesliga hi zanina khelchun som turania Darsaria Wolfsburg le Bayern Munich anin machonanga Darkwa St Pauli le Heidenheim te anin machon don bok Italian Serie A ni zana khela Parma in goal ni goal khatin champion base team AC Milan an nea Milan team hi an match day ni na an tlom ngal pang ani Udinese in goal ni goal khatin Lazio an ne boka Genoa in khwalmola Monza sikhat final ne bok heibaka hian champion lai Inter Milan in lanin Inter Milan tan hian Matteo Darmian le Hakan Calhanoglu ten goal khungin sinhi fain Inter hian Lis an ne ani Italia Football League Sangbar Serie A hi zanina khelchun som turania Darsoma Fiorentina le Venezia Torino le Atalanta te anin machonanga zanlai pe Darsom pani le chanvea Napoli le Bologna Roma le Empoli te anin machon don bok France Football League Sangbar League 1 khelchun som ani zan khan Monaco in khwalmola Lyon sinhi final nea Lille in sinhi 5 in Angers an nea Le Havre in sinhi fain khwalmola Saint Etienne an ne bok zanin daruk le chanvea Lens le Brest anin machonanga Daria le chanvea Strasbourg le Rennes Nantes le Auxerre Nice le Toulouse te anin machonanga zanin zanlai pel Darsom pani le mini sompanga hian Marseille le Reims te anin machon don bok ani Ole khati chin kha tuntuma match report kan soi thei chu ni da phot sela soituang khan bultan na chawania lakim tok lote chumi chu da tel ngei ngei ni setia lo ngai tua ruk rau rok te po kan nei mai theya soituangin comment section lama thu in ron ta ila
chu tiang tur chuan tang ho tai la tha awm e match report video hi siam chhun zom zel tura ruam man ani